Vse to Bilosniču uspeva pesniško izraziti z originalnim premikanjem pomenov standardnih okamenelih sintagem in z istodobnim naslanjanjem na najboljšo hrvaško pesniško tradicijo, tisto Tina Ujevića. Ono što je jednom iz teoloških umovanja, iz oksimoronskog osjećanja svijeta rezultiralo najnapregnutijom baroknom poezijom kod Bunića i Gundulića, Luisa de Gongore i Francisca de Queveda, to je i kod Bilosnića omogućilo da se na Božje spasenske zahvate primjeni karnalni ljubavni govor. Toliko tjelesan da je jedino takav sposoban izraziti tjelesnu spasensku žrtvu. Citiram: "O višnji s tako vrućim poljupcima ti kolovoško sveto lice Krista, žrtvo tijela usred gola neba." Tisto, kar je nekoč iz teoloških razmišljanj in oksimoronskega občutja sveta porodilo pomensko in izrazno najbujnejšo baročno poezijo pri Buniću in Gunduliću, pri Gongori in Quevedu, to je tudi pri Bilosniču omogočilo, da se je na Božje odrešenske posege, da je za Božje odrešenske posege uporabil karnalno ljubezensko govorico, tako telesno, da je edino takšno sposobna izraziti v resnici telesno odrešensko žrtvo. I da zaključimo, Tomislav Marijan Bilosnić u knjizi Molitve uspio ostvariti ono što je uspjelo rijetkima u suvremenoj hrvatskoj poeziji. Autentičnu i estetski vrijednu zbirku duhovno-religioznog pjesništva, produbljenu u svojoj duhovnosti i dorađenu u svojoj poetici. Time je pokazao jedan od mogućih puteva za prevladavanje neprirodnog jaza između poezije i religioznosti. Taj je jaz u hrvatskoj poeziji druge polovice 20. stoljeća bio uvjetovan općom sekularizacijom zapadnog svijeta, istrpljenošću logocentričnih paradigmi te socijalističkim nametanjima ateizacije. No, danas je duhovno-religiozna tematika ponovno zadobila svoju prirodnu legitimnost. Postalo je jasno da je sensus religiosus integralni dio ljudske osobnosti i da bi se kao takav trebao što spontanije izražavati i u poeziji. Zato su zbirke pjesama, kao što su Bilosnićeve molitve, zapravo anticipacijske. One ravnaju stazu budućoj duhovnoj poeziji, koja više neće morati objašnjavati i opravdavati razlog svog nastanka i neće više biti gurana u duhovno-religiozni rezervat, nego će zajedno s drugim važnim poetikama tvoriti središnji tok hrvatskog pjesništva. I to se doista i počelo događati sa ovom Tomislavom zbirkom. Tomislav Marijan Bilosnić u knjigi Molitve ustvaril tisto, kar je uspelo samo redkim v sodobni hrvaški poeziji. Autentično in estetsko vredno zbirko duhovno-religioznega pesništva, poglobljeno v svoji duhovnosti in dodelano v svoji poetiki. S tem je pokazal eno od mogočih poti za premagovanje nenaravnega prepada med poezijo in religioznostjo. Ta prepad je bil v hrvaški poeziji druge polovice 20. stoletja pogojen z vsesplošno sekularizacijo zahodnega sveta, z izčrpanostjo logocentričnih paradigem, pa tudi s socialističnim usiljovanjem ateizacije. Danes je duhovno-religiozna tematika ponovno dobila svojo naravno legitimnost. Postalo je jasno, da je sensus religiosus integralni del človeške osebnosti in da bi se kot tak moral kar se da spontano izražati v poeziji. Zato so zbirke pesmi, kakršne so Bilosnićeve molitve, pravzaprav anticipacijske. Ravnajo
steze bodoči duhovni poeziji, ki ne bo več potrebno pojasnjevati in opravičevati razloga svojega obstoja in ne bo več potiskana v duhovno-religiozni rezervat, temveč bo skupaj z drugimi pomembnimi poetikami tvorila središčni tok hrvaškega pesništva, kar se je, ovo so najnovji izvješteni, začelo dejansko dogajati. Hvala vam lijepo.